ke khye se me ko Angami Youth Organization ki tanu Dieyie hau sevoria we ke hupuri uthyo chmor ke show silie moro ho kema chilire nko ho peseta hedi demo ke khoya bazoke ke lakri ke baginu ukrohilie kenza ke zepuo chidi ukivito se hachmu hitie beni bakilie no rabi putikere haunu nko krohilie viwe putikere haitse punu nko unumeya utitso chidi kelhu chapetenu ke krohi ke khoya ke tyo le bi mor showe corona hau ukelhu jonu terhile kenze ketze pha ke sapuata ke thote khukhe ke moti haunu ni koi siba ke ta kori sedi ni petso la shje uthyo uruche ke saladi putikere haunu chmor ke shuko le ba mor showe Nikobu chakisha die hako le keradzawa modi we mie pupu ketze meche kelhujonu tejo keviko se sus utieki ya tiebo sekilie mu meche kepekro ketzeko chemo kilie ginu nko peteri mhahako liepie ukelhujo kesanu shiliedi thu vota mor kisho lelie mor shote ke khakedi chemo ketzeginu mhapuri pepiliel ho deri utitso chidi mor kisho ko medzi bakilie nurabi nko krohilie ke vizowe ukirilie mu shurho balieche niko peje